Indonesia supi pen perangke mai ini ponsi Helbert Crew apant nang kacong thui po lama puthak pen tong se kot pen Helbert Crew tum pen perangke mai ini ponsi lamboi ci pipon Loring TP along BJP atum pen rat amai pi Peace and Development really mesen pen ke pachun pon Karbi Longri team BJP atum pen Karbi arara phan chong thui det pusi Karbi Longri district committee amai phu sumrong hang pen perangke thino ningje pon Upper Dahuri main hansia rong arada tumpent MEC Richards tok pia phan ka churu ka pajurpon Yadam tang jangmin di phai sirkep arni Indonesia supi pen Helbert Crew apant Indonesia marni phanang chong thuidat pusi pharangkia mai ini pon da bangsu pharangkia mai along da bangsu nim supi pen kaning je pon atengki Helbert Crew nili phan hili pen nang ke therne ke hapen sinili chingki dunang koklo la penili tum chingki bom hos sami nili usus pa the bom hos penili phan duwai na pi board idet semisi da bangsu usunili chewar nang koklo pusi Helbert Crew phan lam arbok pon ning kon ner keblo ka chingki ta angbong alang lini di hem bang po Philippine ng hair ng hapo na ventilation do bo ang kalapen uso sa pasyente na sa tom lo ako lang liti nilipan sa medicine ng pidapenti ng patlubog kilala bang tom ang no na bang Labang solam ki aputhak Helbert Crew atum pen sami tong se kot pen pharangkia mai ini ponsi lamboi ci pipon ada prang news long lam tang de la so puthak se ni libang non clarification naki piphan se ni litum dak che tong nang ko alang li pini ke firstly alang li kichi puje alang arta ke 26 years pu an pen ladak affidavit long ke f court la affidavit long ke alang li 28 years pu si ka che tong do ladak an pen alang li 28 years pulote ko people se alang li news long ke ni 26 years pu fulo because ladak ki pu mane ko people lo alang li si a plan do lo anpen alang li Perangkia mai along Helbert Crew aphantul nili chorlop ki pu ke labang so alam ke ahok kali athe na hoks tamil labang so aron ke awe apiso aban ke doti ke apiso kimi ke NG pu ke aron awe pusi alang ni tumpen lamboi pipon thu ba apiso penchi divorce be tik tak ke pun e je alang li apiso kimi pun e divorce be tik tak ke pun e apiso kimi pu ke pun e because second wife pu ke ave court long ke ba Indian law long ke second wife pu ke ave khali kupi do choi mistress pula si alang li phan ke mistress pu tengsi punang kok pom ke li tum kali makala la pen la sonim su pi pen dam karbok pon Helbert Crew Hilen pen nang kither ke hapna sinili chingki donang koklo pu alam stami ahok kali pusi Helbert Crew pen ningje pon alang ni bithang jung jung ani hing hang pan si nili long nang ji don pusi Helbert Crew pen lam klar ti pon ke ther ke hap pen si ke ther ke hap pu alang li phan la so patan ni li tum long non proof do nang li tum phanang paklang ikpo Antela ke ther ke hap pu ke jitu la so photo long pen si pini li phan la so photos na la nili tuma nili phana allegation la so na puthak ke wa na bang ke la so photo iglo da ke nili phana bang ke ala da khala pini photo long bang ke la son lo nili paklang ikpo update lo alang li bang si pa we dat lo setame nang li tum dak thek long ko la ke alang li ta do nili ban arjap jong alang li khan nili ke force kali ning ke hang se alang ta nang ki yo yun lo la se photo bang ke la ke nang li tum thek long from lo la se nili hin ben ke ther ke hap ke nili hin ben ke kroi krek anpen ni ako ki pu thu La pen noga koda long stami nili phana hangsi nili jong si ridak sipi donde pulang te ni so pi abang apranchar mu det ji punang ke tharpen ajok sai jok je pen nili hadak ridak sipi dunang kok luputa Helbert Crew pen lam klar sipi pon la pela bang sonim so pi ke nili tumbo phant hani trapping ason si sai na ke claim pusi puthor alang li tumpen lam mar bokon thu Ibang ke lake isi honey trap athema nili long nili athema alang lake honey trap pusi ahok lo lake honey trap pusi li tu matha dam nak po athema laso a court long la affidavit ta hedi nili ke to ke sign ta mahutta nipu khan forcefully si alang li tu ke pot
an pen alang li ka threaten je laso accord marriage long nang sign dun de pulote ne me thang phan je pathology pusi alang li ka ninji an pen যদি লাদাকটা দো যে আ উইটনেস কে খালি মহেন্দ্র পংরু ইনুদবে আনপে ইসি কোর্ট ম্যারেজ বা কোর্ট ম্যারেজ ডিক্লারেশন লংকে উইটনেস কে হিনি দোনাংজি পিনসোহিন পেন্টা উইটনেস ইনু দোনাংজি আনপে আরসোহিন পেন্টা উইটনেস ইনু দোনাংজি আনপে লাসো আ পেপার লংকে ডিক্লারেশন লংকে অনলি ইনুদবে আ উইটনেস কুলতে আলাংলি তুমকে সরি আরসো পিন আরসো তুমানাকে arloso tu manapsi witness doshot pinso tu manapki witness aveda mani kopilo alangli tu already hudak inhong dam ko pen joborjosti sign kapa en athima nitu phan ke napachi thik an talong le ba nipo phan ke pachi thik an inove tamasine banke helpless lo athima lada ke witness long ke aveda second witness pinso tu mahin pen ke witness ave mani kopilo alangli tum ke chini lor si ke claim da alangli tum ke already affidavit hulada ready lap apisi pasai block chi phansi alang li tungke ke claim ting punang nak anpen non alang lapen no labang so affidavit allocated stock allopen sini litum phant krol hini lapen chiklo a john along tangka suri cap lapen hemrit stamin alang ni tum nang demand pus alang ni tum pen puthot lam arbok pontu ke laso affidavit pensi ni litum phan poisa na ka demand lake chok chi ni li kroy dundi alang li ko anlo 2 crores poisa na ka demand ampen hemi hu inglong sharok long na ka demand ampen 10,000 per month maintenance sa hisap alang li ni dum hana ke ha koson si alang li khan ki pi un bol ang poisa ke machok ta pi ul he lakli 2 crores sa poisa ke kaninje ke joy ki anta ke long ke suntu anki non isi alang matha dame me alang ke alang li trapping lo la ke hok lo athema proof ta dolab lo jo lada kalima kala proof ta dolab lo je Mohendro Pongru pusi dochot lakuna ke witness ta avi anpen alang li la so declaration pensi poisa hai na ke demand long ji alang li honor ka che claim long je phansi mane alang li claim ka che en po je la hai ke nipot pusi alang li la hai ta ke claim lo mati la ke pilo hani trap lo poisa phansi alang li ke claim lo mati kalima kala anpen inut arluso chini lor je episodo asodo nitum ta kabujai je ta kali aprang ta bujai lo la so alam ta je nitum do nang la high claim ripu la support ta nili long video do je alang li kaning je pini pen ke ne la support ke claim felo pupo angke la so video ke ni pa viral un ni ta un mati anta ni people lo claim kle athima alang li not arluso angke inut arluso je arluso phanchi buji je lo pulo te ko malo buji po alang li alive dinglen la ko sila so ta ne video pa viral pife anta non man ke la so evidence ke ne li court long submit po because already la so matter long ke already court long ni tum case file iklo nipo phanta court along alang li phanta nitum case file lo anpen anamika bongrung phanta nilitu lahanta case pilo anke non ke alang li I think pinile long le pusita penap ambong ke alang li samanta long pu ne pini ada prang ke dodun bang ningje je nili tum ke hem ke bang akro sangho hem ke bang hutna nili tum ajap ta pudundi nilitung ke ponjoy no Karbi Longri Abirta ke en ke avi anpen India long alo long ta bahini ke en long li apiso rengtik asomar dotik pang ke chok anta apiso dotik apiso pen divorce petik ta ke alang li en long li anke laso potta alang li kipuje ponjoy no pulote alang li aron phan kar kana teng pina chok chedeji lakini litunge kicha ta country je to han কেতিয়া ফাইল কৰি দিছে file to ami case Case. 14/2022 1/4 April kedamtang jangmini pha engkora sirke parni phuloni MSc conscience ke parlo loring thipi along BJP atum pen rat amai pi paman ponsi karbing long akhia dat mate karbing long termas council atum pen ladak pharo aku pi tangka pensil bangso amai pachun ponlo
labang surat amai pi man mi ingkon ban ke MP Horin Singh base tami Karbi Long arat tum kar I ahem prek autonomous state tami alang litum pinpur alu pajur don si labang so abuta alang litum rat amai pi alang ta jai pon pu besi alang litum lam chak si pon lo wai fis tami lapu nat rat amai pi ke do bom mahut tami lapen judet fis tami alang litum pen hem prek alang bi thangna ta ke jai du avidat Mereka aku tak kenal je dulu mupen di sana loh kan memorandum pidun po tim Karbi Longri jadi tu masih Dr. Tulam Ronghangsi urhi pensi ko number 1 kan otonomas state of Thailand baki development alam sih Intensive of Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji and Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ji. We are fully confident that all peace agreement signed under your blessings will be honored by the both the Union government and the government of Assam. We also have no doubt whatsoever that all projects agreed in the peace accords will be fully implemented, will bring much needed development in our hilly region. On behalf of the people of Karbi Anglong, I request you to help us take advantage of the peace established by your government by providing us more funds and through direct funding for economic development of our people. Because Karbi Anglong is the oldest 6th scheduled district in India, largest 6th scheduled district in India, bigger than Goa, Sikkim, even Tripura also. We have geographical boundary 10,434 square kilometer above. So we need direct funding, we need increase of annual budget, minimum 5,000 crores for all-round development in Karbi Anglong. We are proud that India is the largest democracy in the world. Let us make India the most unique democracies by further strengthening the 6th scheduled Constitution of India. We do believe that our country, we will be greater. Take lead is a global leadership under the guidance of our beloved Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Lastly, I would like to request that unitedly we want to establish unity, peace and all-round development in Karbi Anglong and West Karbi Anglong. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कार्बी आंगलोंग पधारने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय असम, जय कार्बी आंगलोंग, भारत माता की। कार्बी आंगलोंग धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी से कि वे अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। श्री राम सिंह रोंगहांग जी, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के श्री तुलसीराम रोंगहांग जी, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने लिखा था कार्बी माने पहाड़, आंगलोंग माने मानु, कार अर्थे पोहर और बी माने कर्म। कार्बी जातिर आदर्श हल कर्म माने धर्म। श्रद्धा राइज, आज आमार बाबे एक अत्यंत गौरवर दिन जे भारत सरकार असम सरकारों उद्योगत कार्बी आंगलोंगर 6টা उग्रपंथी संगठनर लगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार आशीर्वादत जुआ सेप्टेम्बर माहत कार्बी शांति चुक्ति स्वाक्षरित होइसिल। এই कार्बी शांति चुक्ति स्वाक्षरित होवार पिছত আজি प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय এই ঐক্য শান্তি আৰু বিকাশৰ সমাবেশত আমাৰ মাজত যোগ দিব আহিছে। আজিৰ এই দিনটোতে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय प्राय 220 कोटी टकारे मानजात এখন पशु चिकित्सा महाविद्यालय, प्राय 200 कोटी टका बेरे पश्चिम कार्बी आंगलंगत এখন कृषि महाविद्यालय और 43 कोटी टका बेरे ओम पेनाइट
চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব 2014 চনৰ পৰা এই কাৰ্বি আলঙক উন্নয়নৰ নতুন শিখৰলৈ লৈ যাবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কাম কৰি আহিছে ডিফুত মেডিকেল কলেজ কাৰ্বি আলঙৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কাৰ্বি আলঙত নতুন বিমানবন্দৰ এই গোটেইবিলাক কাৰ্বি শান্তি চুক্তিৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে সম্পাদন কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আজিৰ দিনটো কাৰ্বি আলঙৰ ইতিহাসে সদায় স্মৰণ কৰিব Gujarat Congress MLA apan police atumpen aron reben kangnang poncek aputhak kedam tangjang mini pha engkora sirkep arni Karbi Long District Congress Committee asai hemlong katisong asai kedengpon Lapen da bangso katisong bom ahut Karbi Long District Congress Committee amai phu sumrong hangpen pherke thingnu kaning jepon atengki tim Karbi Long atum Karbi arad panchong thuidalo alangli tumke kaike amasta hemprek alam se alangli tumke kening jepon bearlu voifis temela punat Bonstamila puanat hemthi kupolong India Prime Minister atum ke wang ahut la bangso hempre akar ikining jaidun dedet mane ke jaidun dedet bki si ningduk me melu puse alang lipenta ningje pontu mon het jong ke bang Karbi Anglong India na Prime Minister Narendra Modi ji ke bang la bangso ke bang hot kaning je tekang alam jumesen mate Karbi Anglong arat aning ke hangnai alam pinpur pon de Aten Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kopilo kaning jedu tangka poisa hangun chot na kapre ke do ipolo Karbi Anglong arat aning ke hang Autonomous State within the state of Assam Article 244 agreement nangi hang mak beginning je tapu ata akke hoi nei ke bang hot people ni jedu people are demand a place on it Lahelok Karbi Anglong arara tu pakai cong tu. Karbi Anglong arara tu pakai cong tu itu. Lahelok tangkap poisa hangi. Development apan kam apan development akam apan tangkap poisa nangi. Monta tangkap poisa cok kali. Ili tu methang ke jutang jubat lam iki kepang coponji kepang tang ponji apan da kenangso. Lahelok methang longri methang hemjong si abelo bulu tangte. Kemata tempat jong labang so alam RDP pon pesi alang libang mangke tangkap poisa sihat aku la extremist group insurgency group atumpen mainstream long ke bang huta kaningje bagi pike pajiri alam apa tak dipulang je alam alang litu mabang mangke special contribution atau special tangka ipajiri farmasi itu lunjo alang itu mula plan atangka revenue and capital abang so atangka tengpen aningkan bang fix atangka nang piji farmang puri one time assistance grani neta ho tang pija hai nang pije ta aningkan bang nang piji farmasi budget along present pamikan nang tangka budget atangka kali apakai special gram aningkan kan nang pipo aningkan kan kita nang pipo dan lahai atangka ke hang dun di kupilo fix ini tu lah autonomous state hang dah lo butang de di tu mahan long lo butang de di tu mahan budget atangka apa tu alo tangka development akam lah di tu klaim Oke development akan lama putar kalau magalang tum kerjas alang tum sarkar tuti ke panse hang jepon alang tum sarkar beru butang te permanently solution apa mau mengatakan permanently itu tum apa tangkana PWD anikan bang apa bagi pandak tenang apa so dimana bang people lai hoi alam pelo alang itu apa cobai cok alang itu ke lambat ko but inang ibu pansi klaim cok lai alang itu ke ke hoi ne India na Prime Minister man setanta so lama ba pintu pintu dan Assam government chief minister alang lita bangso lama bang abdi pintu la pendak tuliram ronghang animang abdi kiri ku ba ka bubong ro bangnya nang ni bubong pinang ni nang tapusan dui muki alam kaning jedu alam apa make kan mengara dan make tonte ko dulu
lo klang dak lo pini alang lilam kan ingi dundi det kan hempe kalam ingi dundi det kan alam kan klang dak lo de BJP itu mau ke hempe Karbi Anglong arah tumpan ani klar sap pen lekang hom kon di anguni kan lup ya klang kedam tang jang mini pha engkor trok CR ni lakha engkor trok durbaguri MSc consensi polupon angkang upper dahuri menhan sirong arada tumpent non ki khibom MEC research stock bi afan ke churu ke pajirpon non ki khibom MEC research stock bi pen labang so hawar phan ongdung gaching thur asai ke deng pona buthak labang so hawar arada tumpan non ki khibom MEC research stock bi afan ke churu pajirpon lapen non ke bangji MEC ki ligo hotstame BJP party ya diket pen ke MEC research stock bi afan pivek ningji pusi labang so hawar ke chuni ripon lapen MEC ki ligo hotstame non ki khibom MEC research stock bi afan pahai vekji pusi labang so hawar arada tumpen pachini pon han boka pen Benson killing Karbi Longri Abirta churu donji bo lam thesi nilitum parde hori menhan se mohila do ani tum dak kaching room gel henlo athe nili tum kachuru donji bo the gel henlo ha comment tu appear the pen ne an setame nilitum aphan mohila tum akering me our sign tum thang da long le athe pini arni ke nilitum akering me mata ake joy wani tum ke longel hello nilitum asa richard tok bi MEC ke liga hut pen haidun dat pen pini an ke ningkan pho nang choksi alang li ke klem pon akam nilitum ning arong pik athe nitum mohila phan ko an akering me ke piluma pulutang tel hello nilitum lang ke jun ko an nitum ki kosto mithanga somar phan ke chelana hutani tum lang penitum sum pikhaya hala so ho stame pini ge non ge nilitum e hem theko ba long mat e hemar lo long mat nilitum phan lang hubitha nang pi pen alang li ning ke me pen kang hon pen mohile tum phan ka ching hon pen ajok alang li tum alang li sari char tok mi tum phan lang nang pi lo nilitum reng me pik lo chutun chodang amo punon hem ke nang son ching thi kadu ga via son punon stame chinglu ching thi amo punon stame nilitum lang hubitha pik lo athe sari chatok bi phai tum choro redon e penitum ning sampik athe mala son ke non la pen mo phita avidet ta haji mane elitum sari chatok bi jongsi avidet pulotang te la sire tum sari chatok bi phan non ke wang GMC ki liga hule thositami elitum men hanse a mohila do anatum aphan stame nitum nilitum ke sari chatok bi phan si cholang ding lo athe alang li phanon ke wang GMC ke li hustame nilitum ke ning isi pet pen nitum ang kleng isi pen sinitum apar dohiri men hansia mohila do an galang li long sinitum do pet lo pa alang li phan sinilitum ke pahai vekji pusinitum ke radang no staminitum